kuramya oriyo no yefuza ngubitoka hangirwaji ukazarwoha ukakurota umura munywani wanje ebizibu byone byo kurabamo Yesu nakumanya Wonabonire munonga museki wakwamambane wahurira ni wo mundo muriwe wakiro kutina ebizibu byone bikwetorire niyo muheru yawe ruhanga wakuhangire niwe ine ansa Wonabonire munonga museki wakwamambane wahurira ni wo mundo muriwe wakiro kutina ebizibu byone bikwetorire niyo muheru yawe ruhanga wakuhangire niwe ine ansa Inyenderebe ibya Ana Yobu Daudi buri omuyamba narwana n'entare amwe n'edubu abantu bakareba Daudi nkori kushisho bwirewe benu niwe kori kuzo muchachi muno shisho bwire omu overnight kezo muno shisho bwire omunterane muno shisho bwire omukushaba kwawe muno shisho bwire mutayi wanje ohumure oryo musinguzi amina Wonabonire munonga museki wakwamambane wahurira ni wo mundo muriwe wakiro kutina ebizibu byone bikwetorire niyo muheru yawe ruhanga wakuhangire niwe ine ansa Wonabonire munonga museki wakwamambane wahurira ni wo mundo muriwe wakiro kutina ebizibu byone bikwetorire niyo muheru yawe ruhanga wakuhangire niwe ine ansa Chigamba ngutukahebo ubushoborozi kurandura kucwecereza kushenyagura amani mabi umuzigu sitani emirande yona eyabasho kuritwe abakurugire agicwecereze oruzaro rwawe arukanyise ebyo kwenda abirete byona abana bawe abakanyise esente zawe zihebwe umugisha toyine ruzaro ako ruzaro inyendo gume oshabe oyikirize osingure Wonabonire munonga museki wakwamambane wahurira ni wo mundo muriwe wakiro kutina ebizibu byone bikwetorire niyo muheru yawe ruhanga wakuhangire niwe ine ansa niwe ine ansa Muzali wanje noye no ruzaro toyine ruzaro niwe ine ansa toyine sente noye ndezo sente niwe ine ansa visa yawo kuza Amerika ningashirandani niwe ine ansa banywani bawe batakwenda abarete bona niwe ine ansa abanyabuzare bawe bakwangire n'abareta niwe ine ansa imigisha yona eryo muryogo niwe ine ansa ebizibu byone bikubingire niwogo niwe ine ansa ruhanga wa Yakobishaka mama niwe ine ansa mwiruke mwishe niwe ine ansa nanye Dansoni kunkushoberwa mweta niwe ine ansa ebizibu byanje
abitwara byona ni waine answer